jaartii ta'e wajjin kophaa baatanii maaltu nu barbaachisa akkamitti waliin jedhu maallaqni akkaataa nuti seebii itti godhu jirru kun akkami maal godhuu qabna ijoollee teenya tanoo akkam godhuu qabnaan maal haa ta'an yoo jettanii jaalawwan kiyya ka islaamaa wajji teessanii wajjin haasofne hay maaliif waliin hiikne wali hiitan malee obboleessoo tana dhamala ta mudhii soosaa oduu qabduu mobaayilii taphataa goggogeeti onnootii laal lack of communication obboleessoo girgiddaan dhawiiti mobaayil jaartii ta'e wajji haasawu jaartiin teenya tun jaalawwan kee islaamaa wahii gabra namuutuu yoo ammaan tan isin gaafadhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam mana keessa dalaguu hin turre kophee isaanii ta irraa citte bi'abii huwa ummi sallallahu alaihi wasallama hodhachuu hin turre tanii dardaraa miti qeerroo babbareeto naami hoteela geessu waan garii gargaaru yeroo hirriiba irraa kaatan isin sitaaraa tottolchitanii makaddaa san tatarrisu wallaahi ni haaroo Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi jaalala ajaa'iba nu garsiistanii waa haqa waa hin godhannu rabbiin nu cufaatu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu. Wallahi yeroon akkas jeesan ani hedduu nagachisiisa keessaa'uu amman tanani jira miti karaa meeqaanii roorroon jirti beete. Ani muslima lammii keenyaafis yeroo laalte nan gammachiisu. Nama tokko yeroo wal fuudhee adda ba'ullee wallahi waan na gammachiisu miti nama aylii qabu qalbiin jiraatu taatellee waan nama gammachiisu maaliif ni beeta maallaqa akkasitti san cufa baasuu miti garuu rakkooleen garii maali ni beetani ammaan tana tuni barra addunyuma guutuu jirti beete gaafa tokko yaa dardara islaamaa hin sodaatinaati fuudhaa je'eetitiin jaalawwan kee islaamaa gorsallee gorsi'an tokko gaafa tokko qabneetitii viidiyoo sanis feesbuuk irratti poost goonaanini naafintaane nanji komanti jalatti bar daakis ka ajaa'ibaati dhufeetitti bar waan emoojii ja'ansanii jiraami like love care kofla hahaha tajettu jira bar taan imimmaani jiraami angirii jira daak dhufeetuma angirii sanitti qabee boosa akkamitti kana sambooda maal jenne ni beeta aboo makaddaa qabattee yeroo beete gaa aboo rabbi makaddaa sitti abarreeju jenne ragee akkasii miti boo maal taate ni beeta irra hedduu bakkee ammas itti badde yeroo garii maal seetan ni beetanii jaalawwan kee islaamaa gama dhiiraatirraa nuti boo rakkoo qabna boo takka boo wala haa komannu komii jaalalaa takkaa jiraa miti maal seetan ni beetanii jaartii teenya tana lack of appreciation jira irra hedduu amman tana jaarsaa fi jaartii maaltu isaan hiikaa yoo jettan waan biraa himuu maltanii cufni keessan mee nama tokko gaafannaa achirraa jidduu mee jaarsaa fi jaartii waanuma tokko kanaa himtan gaa hin sodaatinaati mee maalitti walii kan mee nam tokko achi birarra waanuma takka hin sodaatinaa gaa abaluu hin jenne bar namummaan tokko harka baasaati waan akkanaatii fi hiikaan san dhufte mee maal jettan hay sodaatanii haya unnu inni baase haya wal mari'atuu dhabu haya gama kanarraa hoo isaa baase haqa walitti himuu dhabu achirraa hoo haya ati shari'aa irratti ta'uu dhabu haya nama biraa gama sanirraa haa teessoo haya guddoosiiti walii galtee dhabu tanaatu tuutu hiikaa akkasii mokam jaarsaa fi jaartiin walii galuu dhabu eenyutu je isin keessa nama tokko jeera amma nama biraa yoo laalte laa nuti gaa naamusaatiif akka gaariitti waa keessa waa saniif hin dhufneeti mana hirriibaa rakkootu jira san hima kaan ammoo maali mani beeta rakkoo maallaqaa gaafa tokko an riisarchi irratti laaleetitiin 92 ta Itoophiyaatiin daataa isii hin beene malee ta biyya biraa maal ni beetanii lack of communication jaarsaa fi jaartiin ta'anii wajjin haasawan jaalawwan kee islaamaa ofii naa godhaati na offolchaa isin hin jechaati ganda keenya gurbaa tokkoo fi nikaa godhame jaalawwan kee islaamaa intala bareedina anaa miti obboleettiitii yaatu agari ani waa hin dheene aruuza obboleettiitii yaa naayim
yaa hakaa naan jette obboleettiin tiyyatu lubbuu naa baaste anaafisii wali saahiba bakka jirtutti rabbiin shamarran teenya cufaatu rabbiin waa tiksu maal jette ummul hasan jedhaniini juharaa jedhaniini bareedina isii dhiisi naan jetti bar yoo laalteen lafan laaltuu tan obboleeso hin qudhituu jettee boo namaafu bishaan fakkaatti naan jette garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa baatii sadii dakkan dakkaa ta'e manni isaanii aboo akkanaa miti gaa ni ulfaata gaaboo jaaloo baatii sadiitti immoo akkamitti adda baatan akkana ta'uu hin qabu ja'aniititti gaa isii tana hin deeminii ja'anii gorsaniin gaarii miti rakkoon jiraattus gaa furmaan ni jira ni finnaa jennaa inni maal jettanii beektanii jaarsi kiyya miti mobaayil miti sa'aa 24 inni akkanaa jette obboleeso qabatee mi irraanfateen as cinaa jirti obboleesoo jaartii bareedduu oduu qabduutiti ati mobaayiliin taphattaa yaa miskiina bala eegaa meelaaliga mobaayil irratti goggogee inni hunnuuti like እንዲ የተባለው ነገር አየ አደ ምስኪን ወላማ ምስኪን obboleesoo tana dhamala tamudhii soonsaa oduu qabdu mobaayiliin taphattaa goggogeeti onnootila lack of communication obboleesoo girgiddaan dhawiiti mobaayil jaartii tee wajji haasawu keessaa'uu jaalawwan kiyya ka islaamaa ammaan tana irra hedduun namaa bara babeekamuu fadhaa miti yeroo beekamtan faa ilmi namaa isin cinqa yoonin isinin ji'u silkii isinin dhawee saka hattaa atii fi isii yeroo akkan arkan obboleesoo qabii flight mode irra kaayi maal sii dhaba anna isiidha isii wajji haasawu wajji wal mari'atu taan ammoo lack of appreciation hin jenne jaartiin teenyatuun jaalawwan kiyya ka islaamaa wahii gabra namuutuu yoo ammaan tana isin gaafadhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana keessa dalaguu hin turre kophee isaanii ta irraa citte bi abii huwa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hodhachuu hin turre adhaanumaa fi barkaraa masgiidaa deema malee giifti Aishaa radiyallahu anha ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alaihi akkamii jennaan mana isaa warra isaa haajaa isaanii keessatti jiraata haajaa isaanii keessatti haadha waan isaan fadhan annal ilmu bishaan fidu garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa nuti ni goona dhugaa walitti haayimu aboo wahii gabraa dubare mee obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana isin horii dhabdaniiti gaafa tokko mee arraan tana yaa jaalalleetiyya yaa bareeddutiyya yaa guddishaatiyya arraan tana naaqana hin godhinii ala baanee nyaannaa akkana jechuun hin jirtu arraan tana hiraata dhiisi manatti hin godhin nun deema jennee arra fataazanaa jennaa jettee jaartii ta'e hiraata baastee yoo wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru narraa qabadha hamma duraan isinii daleeydu sandalan isinii daleeydii yoon isiniin jeekam jettan garuu horii ni qabna hin beenu walla sheekootii masgidaatis gorsaa kanaa godhaa jaangaa rabbii jira wakam jette eegaa ay dhugaan isiniin jaabara jaartii ta'e fuutee deemuu gizee waan takkasii goote galatoomii barakallahu fiiki rafa allahu qadraki rabbii yaadaa muraada keessa yaa guutu yaa hubbiitii wallaahi an barsiin jaaladhaa bar siifimee dhiyootan warabbil kaaba naaf hin himne siin jetti hunnuuti ammaan sii himaa na dhageeka wallaahi an lubbuun sii baasaa yaa jaartiti yoo jetteen gammaddee moo hin gammanne haa dubaree isinoo maaliif qorqoddan korsii isinii kanninu tana rabbii jira booy ja'iin akkunumatti tekstii ammaan tana zamanni damana teknooloojiiti miti hubbii siyaadeetiin jira jettee yoo ergite anis siin jettii bar lack of appreciation gatii guddaa isiif kannuu dhabu tanaa tutuutu isaan diigee yoon isiniin jeekam jettan jaalawwan kiyya islaamaa waan biraa haasawa maallaqa laa jaalawwan kiyya islaamaa yoo tujjaarummarra dhalate malee bar namuu miskiinuma eeguma sanii isaaf dabarte rizqii bal'oo halaal isaa rabbii isinitti haa cabsu boo maallaqni warabbil kaaba ni dhufa keessaa'uu fuudha keessatti moo meelaal takka sallu ala nabi isma ba rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dardara sodaachuu fuudha sodaafillee isiniifillee tana isinii taati maal jeeni beetanii wal hadiithu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadi wa abu daawud fi sunani wa ibnu maajata fi sunani wa nasaa'iyu fi sunani wa sahahu allaamatu al-albaaniyu fi sayyil jaami شوف سانيتي في ربي الرحمة أقول رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله أونهم
ذاتولي سدي الله الرتي ثبت هذا الله الرتي حقا أونهم إسان سنغرغارون الله جل جلاله جالوون كي كسلاما نمس دين كان أنا توتو غرغارا جئتي وبي إسان نفسيني ورأى الدنيا في آخرة الرحمن وبي إسان نفسيني الرئيسين أتاس أنا تو إسان غرغارا جي سدين سنكيسا توقفانا يوني المجاهد في سبيل الله إسدولاته كرا الله كيستي نمني في سبيل الله سيفي إساق أبتي جالوان كي جهادة سيني يو مسكينته دريسته ديبئا يو دوئي أمو شهيد داتي فردوس الآلة أركتا ورى فردوس الآلة أركتا ربي سيناتاسو كدرا كرا ربي كيستي نقوم مادان إخلاصا جتشما إساسا أولغدو داف نمني به يو ديبئ دريسته ديبئا مالف بوجوسنين ديبئا موكم كدرا كان كلمدا والمكاتب الذي يريد الأداء إسا قلمي فماته غافة درا غبراتو جرابر جالوون كي كسلاما غبرا إف قلمي سي غوتا إسا برات باتي جا كيسا بلسا نباسي هورين الرجلو ميكا سيف كفلا كم إبا جان كم إبا باتي جان كيسا سيفين كفلا جان والله الذي لا إله غيره ربين إساف مجيسي كم إبن سن إفرا كفلا أنا تو إسان غرغارا جيبر قدوان جل جلالو كسدفا جالوون كي كإسلاما والناكه الذي يريد الأفافة إسفود بربادو إني سنو كهرام الرا زين الرا تكفمو بربادو جركنا أنا توتو إسان غرغارا مي أمانتنا كنتيبان بيا بريدو تيساني أرانتنا أنا الرا ونفيت يوسنجي أروزك أنا سيجفا كم إبا أبو كم ملينا هاتو يوسنجي أبو قلبنا كمين نمسبت أبو بر إني بر تجار غلم صوتي بر yoo dureessateesga akkas jettan namakum abbaa addunyaa fi akhiraa qabu anaatu wabii isinii seenaa jee namni tokko zinaa jibbinsaa fuudha seennan warabbil kaaba gaafadhaa abbootii teenyas sheekoolees ustaadotaas gaafadhaami gaafa duraaniitii fi amma eega fuute san horii yoom irra qabdaa yoo isin jee eegaan fuudhe boodaa yoo isinin hin jenne afaan dirree dawaatiin narratti ufaan isinin jaa ni dhufti garuu jaalawwan kiyya horii miti ka adda namaas akkana yoroon jiru horiin hin barbaachisu jechuu miti horiin akka waliin agarru ikonoomii addunyaa kanaanneessu jiru horiidha garuu horummaan kun harka dhiira saalihaa yoo seene meelaal waan meeqatti godha malee horii miti jaalawwan kiyya islaama akka bulchaa mu'mintoota amiiril mu'miniin abi hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا إسات باسي رحمة الله عليه رحمة واسعة اللبوتي والقنمتي صلاة التنين دركاجي مالف جنان ربين إلمان غاري إسا قبرو أكنا أكن نوفيجي وان إرافو في والله لبر ملي مالف فوتاو يتي أبو كانس فودي كانس دوئي كراكينيا كانوا أبو مالف فوتو أبو متاتو تن نؤو وبو لبو متيان إفقابو دبي ani boo re'eetuma abdilqaadir eegee micciree nagadhiisee sin jaa boleso laha akkanaa miti maaliif fuudhuu feetan jaalawwan kee islaama ilmaan rabbii gabbaran jalla jalaalu rabbi yoo niyyaan teessan waan akkanaa taate gammadaan isin hin jaa rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa gammachiisu laal waan akkanaati jaartii teessan waliin mobaayil achi kaayiti wajji haasawi faranjiituutu waan akkanaa jaa garuu waan nuti hin beekneefin an faranjii sin jee malee ulamaa'ii bara haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu amiiril mu'miniin akkana hin jenne radiyallahu an me time yeroo lubbuu tiyyaa jiraachuu qabdi bara lubbuu tee wajjin kophaa baatee teessee rabbi katti deeggartu du'aa katti godhattu jaartii tee wajjin kophaa baatanii maaltu nu barbaachisa akkamitti waliin jee maallaqni akkaataa nuti seefi itti godhuu jirru kun akkami maal godhuu qabna ijoollee teenya tanoo akkam godhuu qabnaan maal haa ta'an yoo jettanii jaalawwan kiyya ka islaamaa wajji teessanii wajjin haasoyne hay maaliif waliin hiikne wali hiitan malee hay wali hiitan jaalalti jaalawwan kiyya ka islaamaa ni moofooftii bara jaalalaa mitiiti diina islaamaa maamalkachaa maleedhaan ka arkanne kana imaanni ni moofa waa yooniin isiniin jeekam jettan jaalala dhiisiiti yoo imaanni jiraate bara jaalalti ka jirtu saa wallamaas akkasigaa imaanni nuu ni moofa waa tanaafi fasalullaha ta'ala an yujaddida allahu fi quluubikum فسألوا الله تعالى الله أولانا تي كرداجي أن يجدد الإيمان في قلوبكم إيه هنو لفظ نسيكن إيمان وان قلبي تيسن كيس جيرو أكا الله أن إسني هار يومس الله كرداجي جاللاس نمو فمتي هار يومسو قبدنين أكان إسنينجي فوتني دردرامتي كيرو ببريتو نامي هوتيل جيسو وان غري غرغارو يرو هري براكاتن إسن ستاراتو توجدني مخداسا تترزو والله نهارو امتمالي
yoo akkuma ammaan tana waliin jenne mobaayil teenyaan feesbuukii fi tiwiitarii fi maarree irratti mashguula yoo taate hay maali boo ani wahin si fuudhe hunnootii jaartii ni qabdaa jettee si dhiistee si bira adeemti. Fi dardarri ammaas takka tajennu maali ni beetanii abbootii teenya warra as keessaa shamara qabuu fi ispiikaraanis yoo ayyoon teenya faan manatti nu dhageesseesi irra hedduun dardara fuudha waa hin sodaanne ni beetanii. Warra bilkaaba waa fuudhan sodaanne garuu maal sodaate qallabaa fi mahariisan sodaate. Akkasii moo kam? Ani biyya keenyatti ammaan tana intalli takka yoo dubra taate duraan kum sadii ammaan tana kum shan geessan asitti yoo meeqa kana yoo dubra taate. Laki mahariin baana maharii laki waan bara mana isaanii nyaata akkasii ruuza maarree tanan baanu waan mahariin isii fudhachuu qaba bara isii fudhachuu qaba. Kum diidamii aboo tanaafi dardarri kun cufaatu singili gaaboo. Sheekun Alfaadil kumni diidam guddate gaa hin guddanne sheeka. Achi bakka muhaadaraa san du'aa'ii maayyii kan godhe isinii misa sheeka. Rabbi umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii hojii rabbi isiniif haa kennu. Maaliif dubaree dura nuun dhaabbanne sheekun Alfaadil isin wanta na dhiisaa jettaniini. Aboo gaa kumni diidam qaalii gaa aboo ikonomii ammaan tanatti moo ani jaartii tiyya qarshi kum sadiin kanneef wallahi silkii dhaweetiin gaafadhe mahariin ta'e meeqa akkasii taatu warabbil kaaba yoo qarshi kum kudhan jette an kum kudhan nin kannaaf diidam jettu diidam ammaan laqa qi akkuma hadiisa rasaasa nyaadhadheeti guyyaa san rabbi jira boo rabbi riskii nu qonne rasaasa nyaadhiseetin ture meeqa jennaan ni qaanfatte miskiina dumbulloota kaabar aboota akkasii rabbi isin haarasatu ni qaanfatte boo takbiirtallee mooraalillee namatti hin gootan boosiin. Wallahi ini sininja meka jannani ni warabbil kaaba jalowwan kee salaamatan rabbi fin jabo hin fadu hunan jette hon sinje kamiyat garu ani akana jeetitin sheekanis sheekh fadilati sheekh abu muhammad abdurrazzaq hasani tutu hafidhahullah wa ra'isatun nikana wode ummata biratis nim bekamiti gasi ummatan gaafade gaafasan kum sadi ammantana kum shansinti obboleeyyan kiyya akkamiin godhanii beeta halkan odoon isitti hin dhaqin poostaa keessa kaayetiin siree teenya kabata jala kaayee yeroo mana seennu kum sadeen san baasee itti kanne yoon du'e liqiin isiin irra hin jirtu boo Allah miskiina wali qabam narra jirtu halkan maduraa ofirraa kaayee obboleessa ofirraa kanneetiin jiran sin jaan ammaan tana isin keessa bar warra garii fuudhe ba hin kafalle ammaan tana kafala ammaan ay tanas ni jir wait agami tu ay gawalu gab ati buta jirta ilmu ni gabda abo rabbin ilman salihah unnu akka kayti kana warra se rabbi si akanu gabo abo warra maqasitti godu rabbi si akanu ati sirra jirti lekin amalle abo dalla giti kamali war rabbi jirati ani karne unno ay khalli balik izai warabbil kaaba hal kanu maduratin kannen sinja boleso odo abba kiya ay liki bar dutu sirra ambane bar ay wan isiti ay rabbin kanna fi hinjanne jalawon kiya kaslama yo isin sidisde bulola halan tanen nagayan bareda nyadda je barakasi male odo kanne achi bir arka base mal jetan sheikhana abo rabbi umri si hadere sugawo لا قد قال لك مال سيتني بيتني إيجا والفوتن جالتتون أكهار يوم تو والله وجهها سوا وجه جمدا والجالدا والكبجا في أمس أن ننقل لبر ميتنا لالتني تنجني جواب سنة وكم يتشيخنا تنجني جواب سنة أو ولتين إيرسون تكجاتنا كوفا كان جونا هيما سمال إني بيتني أنا من تنجافا ما من جرتوس جافا أبون جروس ربي رحمة ساني فاقولو إساني نعرفه نمو دوي شوفاتيفو إساني سوكو alhamdulillah adikumullahu yuslibal isani sok takka agarin beku garu ka akka keenyatti teknolojiin guddatte I love you I miss you ka walin jenne sokkanin be mali fi namusa isani barida sa mali fi iradalu daddabne iradalu kam namar ay namusa adaba isani san
jecha itti deebistee hin beektu innis itti deebisee hin beeku takkaatillee isii dhawee hin beeku wallaahi agaree I love you je'een hin beeku waliin hin jenne nagayetti jaalawwan kee islaamaa amata dheeraa ummaan tiyya gaafa durtu ama 67 moo akkana isii amata 17 fuudheen abbaan kiyya yoo xiqqaate ama 50 jiraatan takkaa sokkitee hin beektu naamusa akkanaa maal isinis yoon amma isin gaafadhe akkasii bare akkasuma miti ummaan teessan takkaa sokkitee dubaree nuti tapha kana jijjiiruun qabnu boo aboo bara afur lama yoo taphatan kubbaa 5-3-2 taphachuun hin jirtu aboo tapha haa jijjiirru gaaboo kam jettan arrarraa eegalee taphanii jijjiirra warri jedhamme aboo takbirtaa lubbuu teessaniif isin kanna rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu warra hin fuune rabbii isin haa fuusisu ka fuudhe ammoo rabbiin gargar hin baasin haajaa teessan ta isinii jabaatte mara rabbii isiniif haa laaffisu riskii teessan balloo rabbii isinitti haa gannu yoo riskiin teessan ol jiraatte rabbii isiniif haa buusu yoo gad jiraatte rabbii jalarraa isinii haa baasu yoo fagoo jiraatte rabbiin isiniif haa dhiyeessu yoo isinitti dhiyeesse isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise barakaa keessa isiniif haa gaayu warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii ilmaan saaliyaa rabbii isinii haa godhu asumatti dhaabna allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته